قناة الفوائد الفلبينية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Mangorip na Allah subhanahu wa ta'ala si ikumepos a video tanu na mialoy tanuro so mga kalbihan sabad ko mga kalbihan o bulan Ramadan. Nasagyang kaya makampat paman video na malutano paman aluyin so mga kalbihan o puwasa. Paganeron mangorip na Allah subhanahu wa ta'ala na mataan na so puwasa na inisugo si ikulangwan o ummat. Pitero Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran, Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladhina min qablikum. Pitero Allah subhanahu wa ta'ala hay susiran uto amya maratiya na inipaliugat terkanu so puasa sa lagid denu kini paliugatan kusiran uto amya ngunanyo. Ayat sebutan sagyang kaya ayat na upaman na supuasa na si ikulangwan umat liyo ko umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam si ikumyanguna na umat na ini paliugat nagyeng kaya upaman na kapusa na giyai upamay isa asabab sa upaman na kapakalalabi agyang kaya kapusa mala ini asimba para ko Allah subhanahu wa ta'ala. Ikaduaron mangurip na Allah subhanahu wa ta'ala na so puasa kesababan sa kakebaloy o manusia amalakan si ko Allah subhanahu wa ta'ala sa gitod na paman nasumpat tagyong ko to ayat amya batiyatan no si iku paganay na tigo Allah subhanahu wa ta'ala la'allakum tattaqun ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Peter Allah subhanahu wa ta'ala tigyan nahis kanu amya maratea na ini paliugat terkanu so puasa lagi denu kini paliugat tenun kusiran oto amyang unanyo kaan kanu mabeloy maalakan si wallahu subhanahu wa ta'ala na giyo pamisa kapakalulubigin kaya kapusa so puasa kakebeloy niyan so manusia maalakan si wallahu subhanahu wa ta'ala. Ikataloro mangoripun Allah subhanahu wa ta'ala na supuasan na kesababan sa kaprilay ya Allah subhanahu wa ta'ala si ikum manusia. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala man sama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Miyakapuna ya miyakatite ya ko Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu piteruyan mata-mataan na tiyen na sunabi tanu Muhammad sallallahu alaihi wasallam na piteruyan sadun sa tao apusaan yan so ulan na Ramadan imanan wa ihtisaban upaman na paratya yan si ko Allah subhanahu wa ta'ala gupanginam yan si iku mga balas na ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Malutan bagan sarayagan nagyang kaya upaman na hadith muttafaqun alaih miya kapuun ini ko Imam Bukhari wa Muslim miya panutulo Abu Hurairah apitero Nabi sadun sa tao upaman na pusaan yan agyang kaya upaman na bulan Ramadan imanan upaman na paratya yan si ko Allah subhanahu wa ta'ala paratya yan si iku upaman na kini suguon si iku puasa paratya yan si upaman na dinyan upama kegweden so kini suguon sa giyang kaya upaman na kapusa daban yan nun magagda mo upaman na may tubo agwed sa giyang kaya upaman na kini suguon sa giyang kaya kapusa wahtisaban at tigo Rasulullah paman na panginam yan si iko mga balas keparuli o manusia paman na amekas kaniya na pusaan niya nagyang kaya bulan Ramadan na gumini Rasulullah atiyan na ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi na sabnar o paman na prilaanun wallahu subhanahu wa ta'ala sumyangaw na miyan dusan yan. Sama no tumangorip na Allah subhanahu wa ta'ala nagyang kaya kapusan na kanabang matago pa mayabo piniyatan no manisa nagyang ko to paman na di niyan di ka pagungus kibagak niyang ko panganang kaniyan kibagak niyang ko panginginom niyan di
kagiang kaya kapusan na patut din si ko muslim asabot niyan so kini suguunun wallahu subhanahu wa ta'ala na paturay patut ini paliugatin ni Allah subhanahu wa ta'ala na dingka upaman na betadi so puso ka sa upaman na kagwad sa giang kaya upaman na kapusa ikadu na giang ko to upaman na patut ka mainam ka sumanga balas mapapadalam sa giyang kay paman na bulan Ramadan suding ka di kapusa nagung kabuma paruli agyang ko to paman na rila wallahu subhanahu wa ta'ala. Ikapat mangurip na Allah subhanahu wa ta'ala na subalas o puasa na daban yan taksa sa giyang kay bulan Ramadan na sulangwan o pangalabak ang buwatan o Adam na paman na tatakapan din wallahu subhanahu wa ta'ala so mga balasyan da basi upaman na sudinyan di kapusan na da banyan upaman na taksa limit upaman na minibetad upaman na giibuy balasyan miyaka poon panini ko Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu muttafaqun alaih mataan na tigo Abu Hurairah aso nabitan Muhammad sallallahu alaihi wasallam na pitero iyan pitero Allah kullu amalu bani Adam lahu illa as-sawm fa innahu li wa ana ajzi bihi pitero Nabi Tanu Muhammad sallallahu alaihi wasallam pitero Allah alangwan umbawataan o Adam na langwan o galbak umbawatan o Adam na bagian niya no to o paman na mbalasanon din so langwan umbawatan o Adam na sadin sa panggalbakan yan sa katano pa mga umat o Nabi na sadin sa panggalbakan tano agalbak amapia na mbalasan na kita no Allah subhanahu wa ta'ala miyatan pa mas mga balasyan inunta atig wallah sa tigyan no paman na illa som fa innahu li tigo Allah tigyan na inunta atigyan so kapusa mataan na tigyan na gito atigyan na kapusa narkakan nasakad na tigyan imbalason si ko uri penakan si ko pada riwayat Muslim agin na miya panutul mambu Abu Hurairah pitero Nabi Tanu Muhammad sallallahu alaihi wasallam pitero Allah alangwan umbawataan wa Adam langwan ugalbak umbawataan wa Adam na bagian yan to mbalasan din yudha'aful hasanatu bi 10 amthaliha ila 700 dha'fin teketakapan sa mga pipya agalbak umbawataan wa Adam sa makas 10 paman ang galbak sa satiman amapi agalbak na tekapan to sa makas 10 taman atigyan sa paman na matakapo sa makapito gatos aw paman na takapa naman ito sa giyong ito paman na sumanga galbak umbawatan o Adam ang mga pipya hasana manggalbak sa mapya na melasan sa datarian na taman sa tekapan upamas sa maka 10 na tekapan wallahu subhanahu wa ta'ala sa maka 7 gatos atakap na tiyak kasuro Allah subhanahu wa ta'ala giyong ito galbak upaman na hasana na ila masya Allah pamanataman do pamasa kabi Allah Peter Allah subhanahu wa ta'ala illa som namanya inong taatigyan so puasa fa innahu li paman na mataan na tingin nagyong ko to paman na puasa yuta pinggal ba ko ore penakna dinya ni kapamuasa na harka kano to tigo Allah subhanahu wa ta'ala wa ana ajzi bihi nasakan na tigo Allah subhanahu wa ta'ala mbalaso na tigiyan yada'u syahwatahu wa ta'amahu min ajli na paman na ipumbagakyan iptergian iptepelakyan agyang ko to paman na syahwa baya aginawanian si ko manganganin apong galbakan gusto panganang kanian gusto panginginuman yan na ipmagaga tigo Allah subhanahu wa ta'ala ori penakan kam misabaparakan nasakan na tigo Allah subhanahu wa ta'ala imbalason ikalima mga ori Allah subhanahu wa ta'ala kalbihan sa giyang kiyo paman na puasa na misabab ko kapamuasa na bagian o manusia so dua masa atituden ai kebebayan so masa adua masu sonoron so manusia sa pitero Nabi Tanu Muhammad sallallahu alaihi wasallam lis-saimi farhatan farhatun 'inda fitrih wa farhatun 'inda liqa'i rabbih nagi so pamaso masa o paman na so manusia na masusunor
siku betad adin yang dikapa muasan na masuk sunur sekalian satigul ay tigu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atigena farhatun inda fitrih na suka kebebayaan suka susunurian amekas kanyan na petengkas kanyan upaman na membukas kanyan siku dinyan dikapusa na farhatun inda liqa'i rabbih na masuk sunur pensuuri penallahu subhanahu wa ta'ala mapipiap na ginonyan ip kebebayaan upaman na uri penallahu subhanahu wa ta'ala amekas kanyan upaman na makoma upaman na siku alungan qiyamah na miptelabu kayan miptuna iyan din sukadnan yan na kaanian maku agyang ko to paman na balas adin yan di kapamuasa ikan na makalbihan sa giyang kaya paman na kapamuasa o di nakapusa na suka pamuasa na rending ayam ya aliyo pa mahadith sa giyang kaya paman na rending na paganeron na rending o manusia si iku mga galubag ang mga rarata si ko katero sa mga rarata gugalbek ang mga rarata igaraman uto adipusa sa manusia na dinyan di ka pananggilaan su katero sa marata gudinyan di ka pananggilaan nagyang ko to paman kang galbek sa marata itu isaba paketero no nabi tanu Muhammad sallallahu alaihi wasallam as-siyamu junnah sa tigen na su atigen su kapamuasa na rending sitar upaman nagyuti rending yan anda si iku marata agalbek busi ku mga katero agalbek isa pada riwayat hadis na piteru nabi junnah sagi kiagiraw niya na junnah nagyuto paman na yastajin paman na dinya no to di maprending si iku atigyan ko naraka paman na si iku alungan na maure nagyuti kebalo niya narending si iku naraka sagiyang ko to paman na kiapusan niya na kasabapan na pamasa rending yan si iku naraka jahannam ikapito akalbihan nagyang kaya kapusa na subara puasa na pekasuliden so mga tao abara puasa na pekasuliden si ikopay tao ababetuan sarayan susurga nakatawan tanudin na upaman na madakal ipamintuan na isa ko mga pamintuan niya naging utap mutuan sa baburayan na si ko alungan na kiyama na teluan wallahu subhanahu wa ta'ala susiran uto amiyamwasa sanggiraw so Allah anda susiran uto amiyamwasa iman to agawi masa sa isi ko alungan akiyaman na pekasulidin siran sa giyong uto babu arrayan sa upaman na subusu mga barapuasa ipekasulid sa giyong uto paitaw abmetuan sa babu arrayan teluan siran wallahu subhanahu wa ta'ala ikawalu akalbihan nagyang kaya upaman na kapusa kapamuasa na kesapaat si iku alungan kapamagitong si iku alungan amori na so di kapusa o manusia gusto ka pemeti iyan sa Quran na kesababan uto sa kakesapata o puasa si iku manusia taad na paman na miya aluya hadith agumi ni Rasul Nabi tanu Muhammad sallallahu alaihi wasallam atigena as-siyamu wal Qur'anu yashfa'ani paman na su atigen su kapamuasa gusto Quran na pekasapaat si iku oripan lil abdi yaumal qiyamah si iku oripan si iku alungan akapamagitong yaqulu siyamu ayaptero nagyang goto paman na kiapusa no manusia si iku paman na si iku kawyag-yagyan naptero niya na ay rabbi mana'tuhu at-ta'ama wasyahwa fashaffi'ni fihi paman na saknatiyen so puasa ya Allah na ini mini sapara kanuno pamagiang ko to paman na baya ginawan yan gusto panganeng kanian gusto panginginom niyan na pakisapaat na karak nagyang kaya paman na ori panaka na sagyang ko to alungan amori sa alungan akapamagitong nagyang kaya paman na ditanu di kapusa na kumaumatan din insyaallah ta'ala sepaatan tanunian sagyang ko to paman na alungan akapamagitong nagyan ano pa mamorip ng Allah subhanahu wa ta'ala tanto din kumadakal akalbihan agyang kaya paman na di kapusa o manusia nagyibu pa may miya gagatanuron aluin sa agyang kaya makampata oras sa agyang kaya makampata video balasang kanuron Allah subhanahu wa ta'ala sa dinyo di ka pamakinag wassalamullahi alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuhu.